Mađarska je zatvorila granice, izbeglice protestuju na barikadama, veli su već počeli da traže druge puteve iz Srbije. O čemu su danas u Vašingtonu pričali američki potpredsjednik i srpski premijer? Kako izgleda Tekija godinu dana posle dramatičnih bujičnih poplava? I kako se velika politika lomi od dečija leđa, dečaci sa izbegličkih barikada opisuju nam svoju sudbinu. Počinje Dnevnik. Poštovani gledaoci, dobroveče, ja sam Zoran Stanojević. Nalazimo se na graničnom prelazu Horgoš i sinoć u ovo vreme bilo bi suludo stajati na ovom mestu. Mi smo nasred autoputa na ničijoj zemlji, na prostoru između dva granična prelaza. Ovde danas nije bilo saobraćaja jer je Mađarska zatvorila i zabarakadirala granične prelaze. Proglasila je vanredno stanje, vanrednu situaciju u dve županije koje se graniče sa Srbijom. Izbeglice koje nisu uspjele da pređu noćas do 12:30, sada su se okupile ovde, deo njih štrajkuje glađu sa zahtevom da ih Mađarska pusti na svoju teritoriju. Kako je večeras bilo ovde na prelazu Horgoš 1, čućemo od Jovane Đurović. Sa jedne strane policija, sa druge poslednji pokušaj da se graničari umilostive. Žene i deca zauzeli su prve redove. Želimo da policija vidi da imamo žene i decu i da treba da nam otvore kapiju. A deca u rukama nose poruku najmoćnijoj ženi Evrope. Mama Merkel, molim te, pomozi nam. Želim da kažem svima, mi ćemo ovde umreti, ali nazad se ne vraćamo. Zašto nas ostavljaju ovde i zatvaraju vrata? Ako nas ne žele ovde, zašto nisu zatvorili sve granice od Turske? Umrećemo ovde, ali se ne pomeramo. I nekoliko stotina njih večeras se nije pomeralo. Granični prelaz Horgoš 1 postao je veliki kamp na otvorenom. Tokom večeri postavljeni su pokretni toaleti, a dežurala je i hitna pomoć. Bilo je oko 100-tinjak ljudi, uglavnom nisu neke veće povrede, nema životno ugroženih, to su u pitanju neki žuljevi, glavobolje, prehlade, temperature, problemi neki sa nekim stomačnim virusima. Punkt na kojem su tokom popodneva malobrojne sirijske porodice uspele da uđu u Mađarsku trenutno je prazan. Autobus za one koji žele da idu za Kanjižu i dalje stoji tu, ali interesovanje je slabo. Danas je tamo otišlo samo 14 ljudi. Najuporniji od njih će i ovu noć provesti na granici sa Mađarskom u nadi da će ta granica za njih sutra možda biti otvorena. I mnogi od njih koji su ostali ovde spavaju ni manje ni više nego na betonu. Sva sreća pa ih vreme još služi. Za Treći dnevnik, Jovana Đurović. Izbeglice na graničnom prelazu Horgoš večeras je obišao ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović sa direktorom policije Miloradom Veljovićem i ministrom za rad i socijalnu politiku Aleksandrom Vulinom. Stefanović je naglasio da Srbija ne želi da uradi ništa protiv ovih ljudi koji beže od rata. Ipak važno je, kaže, da se granični prelaz Horgoš kao važna međunarodna komunikacija otvori što pre. Ono što mi nećemo dozvoliti naravno je da bude bilo kakvog nasilja, da se bilo ko nedolično ponaša i prema migrantima, ali naravno i da na bilo koji način bude ugrožena bezbednost Republike Srbije. Ja ću razgovarati sa našim mađarskim kolegama tokom sutrašnjeg dana da pokušamo da vidimo da ovu situaciju mirno razrešimo i da ovih gotovo 1000 ljudi koji se ovde nalaze, da vidimo kakva će biti njihova sudbina, da li postoji mogućnost da ih Mađarska primi, odnosno da prihvati njihov zahtev za azil ili njihovo kretanje dalje, jer takvu vrstu, da kažem, komunikacije, takva vrsta komunikacije može dovede do nekog rešenja. Sa mnom su večeras ministar za rad i socijalnu politiku Aleksandar Vulin i moj kolega Toni Bedalov koji se upravo vratio sa druge strane granice. Ministre, vi ste danas ceo dan proveli ovde na ovim zatvornim prelazima među ovim ljudima. Kako je vaša komunikacija sa ljudima, sa kolegama na mađarskoj strani? Mađarske vlasti su propustile da komuniciraju sa nama na mnogo efikasniji način.
Najdalje što smo uspeli da odemo u komunikaciji danas je bilo kroz žicu, bilo je kroz ogradu, čak nismo uspeli da prevaziđemo ni problem ograde i jedan od glavnih problema jeste bio nedostatak informacija da nismo znali da će se zatvarati granični prelazi, da nismo bili obavešteni da će se na samo 2 granična prelaza raditi prihvat migranata. Sve su to stvari koje se svakako moraju promeniti. Ja razumem da Mađarska ne želi da vidi ove ljude, ali ne mogu da razumem odnos koji pokazuje prema ovim ljudima. Šta Srbija može da uradi za ove ljude koje vidimo ovde iza nas poređane kako spavaju, čekaju jutro i šta može da uradi za građane Srbije, meštane ovde koji već nedeljama žive u vanrednoj situaciji? Kao što vidite, Srbija pokazala da je organizovana čak i u ovako vanrednoj situaciji. U ovom danu mi smo uspeli ovim ljudima da obezbedimo i hranu, i vodu, i lekove, i lekarske ekipe, i mobilne toalete, i ćebad, i sve što je potrebno da bi funkcionisali kao ljudska bića, što vidimo da im neke države uporno izbegavaju da priznaju čak i sam status. Što se tiče lokalnih samouprava, prvenstveno mislimo na Kanjižu, cela država se veoma organizovala, kao što znate, napravili smo i prihvatni centar, obezbedili smo odgovarajuće novčana sredstva. U centru Kanjiže nema migranata, za njih je predviđen poseban, uređen, civilizovan prostor. Uspevamo, kao ni jedna država na putu migranata, da obezbedimo mogućnost da ovi ljudi, da migranti zadovolje svoje potrebe, ali da lokalno stanovništvo nastavi sa svojim normalnim životom. Moraju li oni da spavaju ovde? Ne moraju. U Kanjiži ih čeka prihvatni centar za preko 1000 ljudi. Kao što vidite, ovdje je autobus koji bi ih odmah odvezao tamo, ali jednostavno oni smatraju da će njihov protest izgubiti na značaju ukoliko budu otišli i ovo je njihov način da kažu šta misle. Toni, ti si danas, kao i svih ovih dana, bio na mađarskoj strani. Da li je danas atmosfera nešto drugačija u odnosu na ono juče? Atmosfera je drugačija utoliko što je mirnija, jer nema migranata na ulicama, na poljima. Prema tome, samo je u tome razlika u atmosferi. I naravno, ono što mnogo vidimo, to su vojnici, veliki broj vojnika, policajaca koji patroliraju duž ovih 175 km mađarsko-srpske granice, koji sprečavaju migrante da probiju žicu. Ako to urade, dakle ako probiju žicu ili pokušaju da pređu na zelenoj grani, onda im preti višegodišnja robija. To je ono što je velika promena koja je stupila danas na snagu i ono što smo danas čuli od mađarskih zvaničnika je da je oko 250 migranata to danas učinilo i zbog toga će već sutra početi suđenja u sudu ovde u Segedinu. Tam smo bili danas na preskonferenciji. Predsjednica suda je rekla da je spremno 130 sudija koji će raditi bukvalno danonoćno. Dakle, neće biti ni slobodnog dana, ni subote, ni nedelje. Radit će se tokom celog dana da se ovi ljudi osude na robiju. Da li se priča o tim vanrednim prelazima, gde bi oni mogli zaista da prelazi ili se to uopšte ne otvara kao pitanje? Ne, to se uopšte ne spominje. Ono što je danas rekao Zoltan Kovač, portparol mađarske vlade, je da će se samo posebna briga voditi o ženama sa decom, zapravo o deci, i da će se tu nekoliko, tačnije 3 kampa u Mađarskoj proširiti za decu. Pitanje za obojcu, ali Toni prvi, da li ovo, Mađari misle da je ovo stanje održivo na bilo koji rok, i kraći i duži? Ono što je moj utisak da su oni potpuno odlučni u tome da su zatvorili zelenu granicu za bilo koga. Dakle, oni poručuju nemojte dolaziti, migrantima poručuju nemojte dolaziti, ako želite da uđete u Mađarsku i u Evropsku uniju, morate se držati šengenskih pravila i morate se javiti na zvanične granične prelaze, odnosno sada na ove punktove koji se nalaze ovde na Horgošu i u Tombiji. I kao što vidite, ne drže se toga. Ovo je zvaničan prelaz i vidite da ljudi ne mogu da se jave. Ni na ovom prelazu, ni na Kelebiji. Vidite da to jednostavno ne funkcioniše, ne postoji dobra volja da se tako nešto desi. Ali, evo, govorili smo o šengenskim pravilima. Veoma je zanimljivo da se u Grčkoj ta pravila poštuju tako što se pušta neograničen broj migranata, a u Mađarskoj niko drugi ne može da uđe. Nema govora o pravilima. Ili će Evropa uspeti da nametne jedinstvena pravila, ili će prestati da bude jedinstvena politička organizacija. Evropa neće preživeti ovakvu politiku. Ako ne bude uspela da nametne ista pravila, neće moći da smatra sebe jednom političkom organizacijom, a da ne govorimo o tome da treba da bude država. Ovo stanje nije održivo. Ovi ljudi će naći svoj put. Da li će krenuti u nekom drugom pravcu, ja ne znam. Da li će ići ponovo... Priča se o mogućnosti da krenu preko Hrvatske. Šta vi o tome znate? To je nemoguće znati. Svaki tražilac azila, kada dođe kod nas u Preševo i dobije odgovarajuće dokumente, ima pravo da 72 časa boravi i kreće se na teritoriji Republike Srbije kako on misli da treba.
kom pravcu će ići, niti možemo, niti želimo da ubeđujemo ljude da idu na bilo koju stranu. Srbija nikog ne ohrabruje, ali baš nikog, da ide na ilegalan način pokuša da napusti našu teritoriju i pređe u bilo koju zemlju. Mi uvek dajemo do znanja da mi podržavamo da se ide na zvanične prelaze. Hvala vam obojici. Bili su ovo ministar za rad i socijalnu politiku Aleksandar Vulin i moj kolega Toni Bedalov. Da li će Hrvatska postati nova tranzitna zemlja za izbjeglice? O tome naveliko danas govore hrvatski mediji. Šta kažu sami migranti, čućemo od naših reportera koji se nalaze duž njihovog puta. Ka Šidu i hrvatskoj granici večeras u 9 krenuo je prvi autobus sa izbjeglicama sa Bliskog istoka iz Preševa. Odmah za njim krenuo je i sledeći, a još 10 autobusa spremno je da izbjeglice vozi novom trasom umjesto dosadašnjom preko Beograda i Kanjiže. Ispratila ih je reporterka Miljana Okiljević. Prilagođavaju se prevoznici novonastaloj situaciji. Na većini autobusa parkiranih preko puta prihvatnog centra sada stoji da je krajnja destinacija Šid. Danas je ovde najviše bilo migranata iz Afganistana, Sirije i Iraka. Među njima je bilo dosta žene sa decom. U prihvatnom centru dobiju hranu, dobiju pomoć, lekove, međutim veoma brzo nastavljaju put, odmah nakon registracije. I za njih je sada veoma bitno pitanje kako dalje. Zbunjeni su, neodlučni, ali ipak nastavljaju put. Ne znam, zaista ne znam. Idemo u Hrvatsku, autobusom. Idemo u glavni grad Srbije, pa na mađarsku granicu. Za one koji su pošli ka Šidu spreman je stacionar Principovac, na samo nekoliko kilometara od hrvatske granice. Nekadašnja bolnica može da primi do 220 ljudi, a bit će postavljeni i kontejneri gde može da se smesti još 300 izbeglica. Odlučili se da taj objekat preventivno stavimo u funkciju, on sada ne radi. I dok se u Hrvatskoj pripremaju za izbeglice, pojedini mediji prenose da bi ova trasa mogla da bude opasna, jer su, kako navode, duž puta zaostala minska polja iz ratova 90-ih. Većina onih koji su danas žurili ka Mađarskoj nisu ni znali da bi mogla da se otvori hrvatska granica. Kratko su se zadržavali u Beogradu. U beogradskim parkovima je mnogo manje ljudi nego prethodnih dana. Oni dolaze i odlaze u grupama od oko 50 ljudi, a prema procenama volontera ovde će prespavati između 150 i 200 ljudi. Većina njih već ujutru kreće ka granici. Brine ih i da li će je preći. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice Antonio Gutierrez zatražio od Evropske unije da Srbiji uputi hitnu pomoć jer se ona našla u centru izbjegličke krize. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić apelovao je na Evropsku uniju da nađe hitno rešenje za izbjegličku krizu jer Srbija ne želi da bude žrtva. Zato je za nas ta ideja da se sve izbjeglice vraćaju, imigranti, vraćaju u Srbiju, a da pri tome još dolaze iz Grčke i Makedonije. Neprihvatljivo jer Srbija nije zabirni centar. Austrija od ponoći uvodi graničnu kontrolu prema Mađarskoj, to su već uradile Nemačka, Slovačka i Poljska. Češka je spremna da rasporedi i vojsku na granici. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk do četvrtka će odlučiti da li će sazvati vanredni samit evropskih lidera o rešavanju najveće migracione krize u Evropi od Drugog svjetskog rata. Detaljnije od Dragane Vukilić. Gotovo da nema evropskog lidera koji danas nije govorio o migrantima. Pred Evropskim parlamentom Federica Mogherini je kritikovala države članice jer nisu spremne da pruže dovoljnu finansijsku podršku za rešavanje uzroka talasa migracije. Doprinos očekujem ne narednih meseci, već narednih sati. Moramo da počnemo da budemo dosledni. Izvinite, ovo sam emotivno doživela, ali ponekad je to potrebno. Iz Nemačke, u kojoj očekuju čak 1 milion izbeglica, vicekancelar Sigmar Gabriel upozorava da izbeglička kriza više ugrožava Evropu nego grčka ekonomska kriza. Kancelarka je umerenija, odbacuje tvrdnje da je ohrabrila izbeglice da krenu prema Evropi i veruje u evropski duh. Kad god smo imali neslaganja u Evropi, a ovo nije prvi put, tragali smo za dijalogom, koji je nekada bio težak, vođene su duge rasprave. Do sada smo uvek pronalazili rešenja. Dogovor o preraspodeli 120.000 izbeglica u načelu je postignut, ali ne i o obavezujućim kvotama. Slovačka ponavlja da ih neće prihvatiti. Nikad, čak i ako ostanemo sami. Mi njih smatramo iracionalnim, opasnim i oni nikada neće nikoga spasiti niti išta rešiti.
Mnogi se slažu da je posle objavljivanja fotografije utopljenog sirijskog dečaka podrška izbjeglicama na evropskom kontinentu porasla. Zato su gnev izazvale karikature i neumesni komentari francuskog satiričnog časopisa Charlie Hebdo. Da to nije pravo francusko lice pokazuje čuveni šansonjer Charles Aznavour. Prešao je 90. i kao dete jermenskih imigranata spreman je da na svom imanju na jugu Francuske primi grupu izbjeglica. Ključ krize je u Siriji gde i dalje besni rat. Ne pomaže ni diplomatsko-verbalni sukob Amerike i Rusije. Za Vašington je neprihvatljiva ruska podrška režimu predsjednika Bašara el-Asada. Rusija poručuje da će nastaviti da pruža vojno-tehničku pomoć Damasku u obračunu s teroristima i poziva druge zemlje da joj se pridruže. Bez aktivnog učešća sirijskih vlasti i vojske biće nemoguće da se teroristi izbace iz zemlje i regiona. Naravno, potrebno je misliti o političkim reformama u toj zemlji, a mi znamo da je predsjednik Asad spreman da u proces upravljanja državom uključi i zdrav deo opozicije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Vašingtonu sa potpredsjednikom Sjedinjenih država Josefom Bajdenom. Pričali su o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije, migrantskoj krizi i američkim investicijama. Bajden je poručio da je Srbija ključna za stabilnost Balkana i da je njen uspeh veoma važan za Ameriku. Evo što je o tom susretu rekao premijer Vučić u intervjuu za RTS. Druga poseta premijera Americi za samo 3 meseca započela je sastankom sa Josefom Bajdenom, prethodnog puta otkazanim zbog smrtnog slučaja u porodici potpredsjednika SAD-a. Vučić prenosi detalje sa jednosatnog sastanka. Razgovarali smo o svim ključnim bilateralnim odnosima, o evropskom putu Srbije, o američkoj podršci na tom evropskom putu i mislim da je veoma važno da kažem da je potpredsjednik Bajden pokazao ne samo veliku srdačnost, već i iskreno poštovanje prema onome što Srbija radi u sferi ekonomskih reformi, u sferi odnosa prema izbjeglicama. Tema razgovora koju je, kaže, pokrenuo on, a ne Bajden, bila je i slučaj braće Bitići. Uverava, Srbija će kazniti odgovorne i to će otvoriti vrata još jače saradnje sa SAD-om. Na procene analitičara da će se u Vašingtonu suočiti sa pritiskom kada je reč o odnosu Srbija-Rusija, odgovara. Nijednog sekunda nije ni pokušao, niti želeo da vrši bilo kakav pritisak. On ima razumevanja i dobro zna kakva je pozicija Srbije, želi da pomogne. Mislim da iskreno ceni i poštuje našu zemlju. Razgovarali smo, razume se, i o energetskoj bezbednosti Republike Srbije, razgovarali smo o svim političkim pitanjima na Balkanu. Vučić prati izbegličku krizu, iako je od nje deli okean. Šalje umirujuće poruke. Mi ćemo se ponašati u skladu sa evropskim duhom. Provodit ćemo evropske ideje, ako nismo članice Evropske unije, za razliku od mnogih koji to jesu. Ne želim da bilo ko u Srbiji paniči na bilo koji način. Bavit ćemo se time da sačuvamo svoj obraz, da nikako i nikada ne povredimo izbegle ljude, već da im pomognemo koliko možemo i sve ćemo probleme mi umeti i uspeti da rešimo. Narednih dana premijera očekuju i razgovori sa državnim sekretarom Johnom Kerryjem, kongresmenima, senatorima, direktorkom MMF-a. Kolega Nenad Zafirović prati posjetu premijera Vučića Vašingtonu. Nenade, koji su još susreti planirani za danas? Pa u ovom trenutku premijer Vučić se nalazi na jednom ekonomskom forumu u organizaciji Privredne komore Sjedinjenih država koji je okupio više od 20-ak američkih kompanija potencijalno zainteresovanih za ulaganje u Srbiju. Pre toga premijer se sastao sa direktorom Svetske banke, doktorom Kimom, i moram da se nadovežem, s obzirom da si ti na granici i da se mnogo priča o migrantima i izbjeglicama. Nakon razgovora direktorka Svetske banke za jugoistočnu Evropu i direktorka za Srbiju Ellen Goldstein je rekla da će Svetska banka biti spremna da pomogne Srbiji, ali da Svetska banka prvo očekuje da Evropska unija na neki način napravi zajedničku strategiju, ali nije odbacila mogućnost pomoći Svetske banke Srbiji u suočavanju sa migrantskom i izbjegličkom krizom. Kada su u pitanju odnosi Svetske banke i Srbije, premijer Vučić istakao da tu praktično nekih velikih problema nema. Dr. Kim je pohvalio do sada ostvarene reforme u Srbiji, izrazio očekivanje da će se te reforme nastaviti. Premijer Vučić je rekao
Tako da postoje naravno neka otvorena pitanja kao što je bio u prošlosti problem sa korišćenjem fondova koji su bili na raspolaganju Srbiji, a koji zbog neozbiljnosti vlasti nisu do kraja iskorišteni, ali je rekao da se sada stvari dovode u normalu i da jednostavno takvih propusta više neće biti. Sve u svemu ocena je da odnosi Srbije i Svetske banke idu uzlaznom linijom i da se samo u buduće može očekivati dodatni napredak. Tako da eto, to su još današnje dva sastanka. Premijer Vučić se sutra sastaje sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem, a tokom prepodneva boravit će na 5 ili 6 sastanaka u američkom kongresu. Zorane? Nenade, hvala. Bio je ovo Nenad Zafirović, dopisnik RTS-a u Vašingtonu. Pre tačno godinu dana izveštavali smo o bujici koja je brisala sve pred sobom u Tekiji. Da li je šteta do sada otklonjena? Ima li još onih koji se nisu vratili u obnovljene kuće? Raspitala se Dragana Sotirovski. Od 850 meštana Tekije u vreme prošlogodišnjih poplava evakuisano je Dunavom do Kladova 500 ljudi. Dragan je jedan od dvojice meštana koga je bujični potok izbacio iz kuće i odneo nekoliko stotina metara niz ulicu. Usta su mi bila puna mulja, oči, samo sam jedva se uhvatio za neki lanac, mislio sam da je to kraj. Međutim, da nisam bio priseban, ne verujem da bi se spasio. U prošlogodišnjim bujičnim poplavama ovde u Tekiji najviše su stradali stambeni objekti, crkva i škola. Na prvi pogled utisak je da je mnogo toga urađeno. Međutim, ima kuća koje ni posle godinu dana nisu sanirane. Država je obnovila većinu kuća. Podeljena je i bela tehnika. Vojska i rudari RTB-a su raščistili ulice, a fondacija Divac je sa donatorima pomogla da se rekonstruiše škola koja je ponovo počela da radi ovog septembra. Iskreno vam kažem, svima je bilo teško. I njima da putuju, da odlaze u Kladovo, da se vraćaju, da uče, da sve to vreme provedu i na putu i u školi i tako dalje. Isto tako i nama ovde koji smo sve vreme bili zajedno sa izvođačima radova. Ovde su raskopane sve ove ulice, to su urađeni podzemni drenažni kanali, ogromni, to su ulažene kaptaže, slivnici, taložnici, sve to urađeno u zemlji i potpuno je zaštićena Tekija novim branama. Da se život u ovom malo mesto na desnoj obali Dunava polako vraća, potvrđuju Adamovići koje su pas i dve mačke pre godinu dana upozorili na dolazak bujice. 5 meseci kasnije kućni ljubimci su se vratili kući. Jedva sam ga oporavila, još je divalj, ali radost Kera jer on je njegov mezimac, tako da oni su najsretniji. Tekija je danas bez parka i stadiona. Nema nerašišćenih ulica, ali u nekim dvorištima još uvek ima nanete zemlje. Mnogi rekoše da će vremenom biti sve kao pre, osim uspomena na život pored Dunava pre prošlogodišnjih poplava. Britanski muzičar Elton John pohvalio se da mu je lično Vladimir Putin telefonirao i pozvao ga da porazgovaraju o homofobiji u Rusiji. On je na Instagramu zahvalio Putinu i naveo da se raduje susretu i razgovoru licem u lice o položaju LGBT zajednice. Kremlin do sada nije reagovao niti potvrdio da Putin želi išta više od telefonskog razgovora. Mnogi koji se odluče da napuste svoj dom zbog rata ili nemaštine kažu da to čine zbog budućnosti svoje dece. Ta deca putuju sa njima, dele opasnosti i napore i na tom putu sazrevaju brže nego njegovi vršnjaci. Danas sam na Horgošu sreo dečaki iz Sirije. Sa njihovim vršnjacima obično pričamo o fudbalu i košarci ili ih teram da uče i zabranjujem im kompjuterske igrice. Sa ovim dečacima pričao sam o politici. Fahed, Khaled and Kusai. Where are you from? Syria. And you know Syria that have bullets. The sitting in Syria is not good. From Athena, we walk to here. You walk to here? Yeah, we walk. You walk all the way to here? And we walk, before we was in the island, we walked from the island to Netolini, then from Netolini to Athena, then we take a boat to Athena, then from Athena walking to here. And how old are you? 12 years old. 12 and he's 10. Yes. So it was quite difficult to walk all that way. Yes, it's so difficult. Where do you want to go? Want to go to Germany or Britain or Australia. Why? That I hope to go to British. Would you like to go one day back to Syria? No. If the war ends, okay, we're gonna get back, but if it don't end, we're gonna sit our life here. Entire life. If they don't let us go in,
we'll stay our life here, and we will be here, and we will not move, to go, to enter. We will not move until they let you go. Until they let us go, and they open this. What we do for him to make like this for us? You know what? We 3 days because we are Syrian people. That's what they make for us, because we are Syrian people. They know what's happening in Syria. How could many people like these people sit here and they are tired and they are scared from this trip in the sea, and they are tired from the walking from Athens to here? That's not fair. It's not fair. I agree. Yeah, it's not fair. I agree. Guys, thank you. Thank you for talking to me. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Složit ćete se da nije fair. Ono što je fair, to je da njima sutra barem neće biti hladno. Dan će biti topao i sunčan, čak 34 stepena, a bit će i košave. Nadamo se da će Fahed, Khalid, Kaškul i svi njihovi drugari na putu uskoro spavati spokojno u nekom pravom domu. Slede kulturni i sportski dnevnik. Mi vas pozdravljamo sa graničnog prelaza Horgoš.